Dunia hin leisena thillui za chum ki mudo ho anave khom kinuitin pawnam thle thuchi tabangin anaki seijin thu hat na nei lo mi chu thillui le khang thusim hol to in panda hen akiti ne hi aji chu hi chi thillui ima hole mi archaeologist ho hin leisit thu ta khurwa mi chi ngam lo namun ki chanom ta hwa chi wa masang lai pe akuna anaki nung sun sa thille lo mihim thisa gukeule tu khanga talo sa za chum gukeu ki chanom ta ho mun chuma agholwa agamu do ji hi hiti thil ki dang le ti za ta thillui amu do hola chan tunia hin them khat anave khomoite amasa pending in Egypt te hi anakhang to masaloi hi viti jong hi he diwa hi in farao khanglaya kona amaho chi na thep na hi van nui namdang le gamdangin anapha zo lo khat chei Egypt Luxor ki ti Egypt thanglam kai chama Nile vadung solam kaya khopi kharahi hichi khopi kom je mahin mun thupi ta khat Valley of the Kings ahilo le Valley of the Royal Gates ki ti khat awmini hi hichi mun hi ga amo mit vedinga wang chu nial dila gam man theilawa ki mo koi to kilawin ahin la asungla mahin lin ta le thupi ta ki sim indan le khopi tabang awmin hichi 16th century BCE la yakona 11th century BCE ka asunga Egypt kam ana vaipo farao leng thupi ta ho anaki buinaw mun hi hicho jo sila amin thang pen cho hile lengpa farao Tutankhamun thlan khu cha hi chito kilhona chun hichi phai cham sunga hin agom gomin thlan khu som gup le legend akimudoi ne hi hicho jo sila anai pena hong kimdo ki thlan khu jong hi kidang ma kha cho hin 2005 kumchun University of Munich akona American Archaeologist Group khat hi Dr. Otto Sedanin ahin lam kai am ho hin chi thlan khu ho lutna kot pi mai dungla anatong mi ho chenna bu ho ki sa na la ho chu khut do anoya hi pi ki selgu tia vet dingin ahin som taw ni hi ahile hichi nial di sata chunga nisa sakem bet noya chun na to ahin pan taw ahile masanga anamu do khalo hompi lin ta le sangta ki tung khat hi ahin mu do ni hi ahile am ho chun hichi khom chu meter nga chan gein a khu do un avew ni hi le hichilaya chun so nga ki sim kot khat itia jong anaki hong do khalo kha hi agamu do kinu nei hichi athilmu do hi am hodinga thana ma jing khat chahi aji chu ichi lengte phai cham sunga hlan khu aniki mu do hola 1922 kuma lengpa Tutankhamun hlan khu kimu do jawa kona hlan khu tha adang kimu do masapen anahi nei hichi song kot lin ta chu hong do taw nei le asunga chun kidang ta thil khat hi ahin mudo kinu nei hichi hlan khu sunga cho leinga na ki sim leibel lin ta somni le ge zen phate cha ke koi tu le thingkong sagi zen ana omin hichi thingkong hol achun khat chu chapanga hi le kilomin aniawe nei thingkong abang chu akibuina ma an kampa banga eng anin abang chu avom kinin abang chu athikong chung dunga chan thuchang ipipi ham akiji pole ni chiho chung chuna chun hichi thilki ji na la hawa chun lengpa farao Tutankhamun jinu min kisun jong anajaw ki ni hilaya kidan na pen khat cha hila hichi thikong ho chu ahanuwa ahile mihim thisa gukeu ho I macha anaum puin hisanga chun athikong sung ho chun Egyptian mithi amon mang thailo nadinga asim na jiu mancha ima ho aneki koitim se ni nei hichi thilki koitu na je hi ipg edem tin holna anei jingun ahin la tuni sana hin koimachan ipg hin temti hi ahead om nai pun hiji hin Egypt gam sunga thilki dang aji hol do zolo na sata ta hola in azawin aum jing ta nei abanin 2014 kumachan friends gama Tolos kopia kona kilometer som se ki vela gamla khoniaw chakhana hin low ball mi khan hin anato na in saipi go hom keu to kilo khat hi ahin mudo kinin hi
a hi le hi che athil mu do na mun chu min hin he do hen lang hi le journalist ho a hi in fossil hunter so a hi in iti ham khanin agam chu hin la pi jing khanun te atin athil mu do chu koima ana he sa pon ana im mang hi li na hi a hin la 2017 kum chun agam local museum of natural history ho ana contact in athil mu do thu chu ana sei pi na hi hiti chun hol kil na nei mi thim hon amun chu aga hol to un aga ve hlau na hi le hi che athil mu do gu keu chu gom photer kiti sai pi zar khat a pi len li nei ho za ana hi tan chu a hin he do ki taw na hi hi che sai pi ho hin tua sai imuzi ho banga aha hong ke do ni se se ane he puin li zo ane ya aha khat chi chu meter khat lam chi in asaw zo in ni chu achung langa konin ahong ke so in ni ma chu anui lama konin ahong ke tawin hi anui lama kona ahong ke do te ni chu anyau jamin apa jamin thingjung le thing ima ho kai do na le su ke na aman ji a hi hi chi chu mihem ten athil khol na wa kona ama sa pendinga pernan mastodon kiti hi chi sai pi zan ho ku keu amu masa na pen wa hin til abula chu aha se se anamu do wa hin a hi le hi ti chun apum pi la do a mu do na dingin alha lam a hin sulunun tu ni chana jong adang awa se se chu scientist hon a hol jing na lai ne hi abanin kenya gam tui pi panglanga pangaya saidi kiti song ko kharaumin hechimona khun archaeologist hon mihim ki buina khat agamu do ne hi hecha gu keu amu do hi kum sang som sigi le sang gi lama lui hitata ni na gi sen african gam sunga dinga jong ki buina hlan khu lui pen a hita na hi hechi thi khu achun amihim lugu le agu keu adang dang ho chu om na lain hechi gu keu ki mu do chu chapang kumni kum thum ho be ma khat ana hi ne hi hechi mihim gu keu chu achapan be se analyze in nu mai hiding ham pasal hiding ham a he do thei ta po DNA test bol na ding nga man cha thei jong om ta poi ati vi ne hi hechi chapang chu amin to asaon agam pau ma ma hin ti chu chapang ti na hi Max Planck Institute for the Science of Human History akona professor Nicole Boivin Seidanin hichi chapang ki bui hi akibuya chu phatte ke cha ki sasa a kibuya ti zonu nga jong chu alhan mun hi phatte cha ki veng tu jing a hi ati ni hi aji chu chapang chu ponsil phata ki chun bangin anaki chunin alulam jong chu lukhap phata ki khapsa to abangin chu ta chu hichi song ko sung chu phatte cha ki laya ki bui a hi ati ni hi hichi thil ki mu do hi scientist hon agyal sang hle jingon aji chu masanglaya Africa gama mihim athi ting anavui dano chule achon dano ho het do na pangding hi ati vi hi Russia gama Kola Peninsula kiti hi angai na monga ahoi na jihin amin chi le jengin ahin hichimun ma hi Soviet de research bol namun kida lasa khat anahi nahi hichi ki chan ta mun alai lunga chun thi a ki simena ki hu ki thil kisin na tabang agi jing ding khat hi aumin hichi hi mi abang chun meidil zun na kot pi hi tin song asai lewon hi aji chu Cold War laya vanui pumpi chu van lama chi ding akite tholo hi lai wa chun Soviet geologist ho hin mi ho bolo be min het pha lo lam ta khadi hi anabolun leinoi lam hi ana kholun leiko anavunun leisit alai sung lama hi ipi mo hi ding ham ti vet do ding anatu un hi hiti chun Kola Super Deep Borehole Project chu ahin pan ngal tawen kumsom walam ahin vizo nu wahin meters sang som le sang ni le zani le som gup le ni hichi chu fit sang som li lampi hi ahin phatawen hichi chu leisi apo thumla a aponung pen crash kiti apha owa avu do na diu chan hop thumla a hop khat tabang alai do panuti nei hi ai le hichi project chu 1989 komin anaking a ke time aji chu alai ko sung chu 180 degree Celsius hichi chu 356 degree Fahrenheit chan gea asana mihim le aman cha ho diwa asat be se pha chan aban vu be ji am tapu nahi hichi anathil bol na wa kuna data anala da ho ji chun leisit sunglam ichan ham pi aum dan e he theun thil ima kholna lamin man cha phata in anapang kin nahi
Hichi lei ko chu 1989 koma aki kha ko na chun tu ni chan gain koi ma chan ahong kit ta poi ne hi agamamin koi mi za ne jong le thu sim inei ho wa hin million zain kiti ho hi mi him te la in ana cheng ve ti hi thu simin aki sei jing ke in million ho thu sim hi mi zo sin e het su ke wa hi abang chun hi chi ho hi thu sim mai bo aki sim thu a hi tin jong ala on a hin la kolgil na nei mi hon athil mu do hawa ko na hin hi chi million ho hi aum mong ve ti jong hi aphot chin naw om kin ne hi 1890 kuma chun French mi anthropologist Georges Vecher de Lepegue ki dipahin Southern French a Montpellier ki tinamun kom la hin Bronze Age khanglaya mi ho ki buinamun a hi ki tinamun kha chila mun chu holna ananein a hi le mi hlamai mai gukeu to ki banglawa halena linzo mi him gukeu anamu do ine hi hichi gukeu amu do ho chu asandan meter thum alingin hichi chu fit som hindi chatti na hi hichi gukeu amu do ho chu Montpellier University na thonun ya chun zoology lama thipna nei professor Sabatier le paleontology lama thipna nei dilek ki ti te ni hin holna ana nei be kinani ne hi khonongin 1892 kumin Dr. Paul Louis Andre Kerain hechi gukeu ho mama chu hol to na ana nei kini ne hi chu jong le chi zo nunga chun na tong hon hichi gukeu amu do naw ko ma chun tuikul alayo na hi le ama sa mu sang wa lin zu ta ta lugu keu le gukeu ho a hin mu do be be kinu ne hi hichi athil mu do he ata mong hi a hi le khang thu sima de nga thil lui ki mu do ho la a akidang pen loya pangding million ho au mong eti aphot chin na jong pangding hi a hi jeng wangin hi chi athil mu do hi newspaper izan ham khana anaki mu ho le reports them khat api uti lowin mundangin anaki vel mu ki tapoin agu keu mu do ho jong chu kidang ta en mi pi het lowin again alam aki he ki tapoin echi khol na nei mi ho akona jong chun abana ima chathu aki je do ki tapu ne hi ama hi agam government in asu thi moiding ham ole ipiti hama anung thu ima ge talo ham ti hi mi pi lungdon na hi hitia anung thu ima ake heta lo je in million ho aum monge kiti aphot chin na ding don bu na ima ape thei da po ne hi abanen achai na ding in England a Dorset a hon archaeologist hon thilkidang ta khat anamu do kin ne hi ama ho hin hi chimuna hi masanglai mi hon ada la saw lebel thilki ho po amu do di ham tia hi agin chan wa hi na hin la Viking kiti galhat pasal hang santa ta ho ki buina than mun khat agamu do ni hi hilaya lungdon na le ki chan na pen khat cha hi le hi chi than muna Viking ho zo si chu abon chan alol akitan su ke in alugu ho chu ata sa ho to achuma chumin ake koi ne hi chimuna hin agomin gukeu somnga le level lam hi amudo ovin hi chol a izan hampi chu alugu kilamangen a hi time kun ala mang hiding ham tiwang ake po ne hi china them na nei mi hon ata sandanun hi chimun hi public execution ti chu mo na nei mi ho zapi anga ki thana mun khat a hi dem a hi lo le mi hi ma ki thaina ki bol na mun khat to a hi dem tin aging chaw ne hi aji chu alol ki tanna agu ke ho nunga chan chempong a hi lo le chem jam ho a ki tanna nung au mi ti na se ne hi hichi ki buina than mun hi achi sa 8-9 century CE laya Angla section ho le Viking ho hatan ki builai ho wa cha hi tai ti ne ki se ne hi archaeologist ho saidanin hichimuna hi Viking aman ho chu phula na gamdang mi hon ahin bulu ngam na lo diwa mel se ta alola tanwa anathana mun hi te inti ati wini hi tunya ding hi chanchi intin video hi hoi isa wale like share bolding na hai potin video kina ki mukidingin na bonun stay safe and stay blessed.